twabakira n'amashemererwa. Jovelyn Kalisa kandi abaryo mushuganisa wa Parish Development Model ahabwa Uganda yona n'uwatongwize Esente za Parish Development Model kandi yashaba abantu okukolesa manana n'okukundi ihanga lyabo. Na Yesu akagira ati mugende mwane biki ebijuma hategensigo yimwe atwara niyo mukuza kwana sebiki ebijuma kuba nanimbasa naniza kubagambira cyame kirigero mu rukiko na presidenti Rakshatu konka Museveni n'abakunda kandi abatekatekereho munonga. Ashabira bebembezi okurekeraho kucumba z'emirimo ya gavumenti ubwe barukurwana sebirukushisha sente ez'emyuga. Aha aragira umuruka gwa Kabare umurubinde town council Monica Bahwera okwatwaho naho ahubwo kubuzabuza sente z'abantu bwanyuma yo kushanga ngo abantu bakatunga sente z'ebicweka okurugera hazabashabire. Chifu yabarwaho yakoraki mweno byagenda atorereyo chumwe because no mushuma musasire president Museveni akuzakura akakora ki akateka tekeri hangeri konka tukagaruka tukija hansi tukakora ki ukabyetsisa kumureta naka CDO naka witu tawukaraka yanja ngunyonye junduru bya barema uwo murema naguma byombarema paka tazo mparisha moto bakwire miliyoni bazire baza kumpereza ntwaro nkaga nukwe bakugizire sente z'urukwingana na biriyooni 2,619 nezo kuhebwa sako 46 kandi ngo zahereze kwikaha za account z'emyoga za sako erizo banyenda kumuruza abantu kugira ngo bahumure abine accounts bona ba beneficiaries abayihandikise nabaza kutunga sente zabo erizo abantu bakomuru 10 urode batungire messages abantu bashabirwe kukolesa Esente ezi okureba ngo zabagasara. We president abahire sente zanyu nizaguma mu rukagwanywa mwazinyaga numba mwayenyaga. The NRM government principles zayo ina ya patriotism, pan-Africanism, democracy and socio-economic transformation. Eyeri izoba is socio-economic transformation eiturumu iyo kuhindura abanya-Uganda tukabiho mboro bakatandika bakatunga kasente. Mbarara district einemeruka 86 kandi miliyoni 57 nazo government yaherize okuta account ya bursako yomuruka. Amakuru agagasha kwa Zitairwe.